Ata mignonnet pegen chicat kavout ar hanor evit ur pourmenadenn sizuniek penaos man kontelo. Eus ar c'henta, ur gwir blijadur eo din beza ou pourmen e Brest, evit dijolei l'erc'h neve evel la piscine tuchantik l'er goslet dans Arzo goulmena. Da vous dit la cadavre goukon. Bon peraket. Ah, gwelet vo. Gant gimet in evit me o flapat bremaik labouret di deus kalz war an adictadurioù en touloubar evel ar butun da skouer. Gant in me evokoz deus rap hag e brezhoneg mar yeah. plij gant ar strolat plouz a foen. Nanani nana. Nanana. Zenier, hein. Ya. Em gav emeus dustu gant ar gazetenerez Manon Deunio en l'er a zalc'hant kuz evit ar poen. Setu bali breiz. Et pas d'ouspen kanvloa ez eus bet amman e kreiskir Brest un timoula Ramzel. Irio e deud da veza ar pam, un arouez eus ar zavadurioù greantel treus furmet e lerioù boutin. Ar rogat kavout Manon Deunio e reom gwelloc'h anaoudegez gant al ler adrugare da Leila Simon. Degemermad er pam, l'er leun a vue. Ramzel a yen e war voulerez goz, plijus e deud da vea daou vlasso gant ar stum digord an ol. Don a ratud da labourat, da zansal medive da zrebi, preti oulie sort a zo, pepinin em geit evit gourchemen, pea a kas e voet gantan. Atol da bouez war ar bankous trewet. Tigeri a ra da zeger hag ez eus tud a ed an dervez, goustadik diouz ar mintin, da gresteiz e krog da veza vel bremañ a ur berntud a teud da zrebi da gresteiz, goudelein e siouloc'h, a var l'er an bern vihan, a gal, tud a teud da labourat ie, pegur e sioul a walar pa d'an dervez, a diouz ar mintin, a diouz neuz e kentor riboulae e pakaborne, drebi gant mignonnet da gal. Arok don da vea l'er mad en em gavout e tre mignonnet e oa un timoula braz. Cham a ramen koz er c'hao, arwechou da skriva, etiketennou guin deud da vea skritelou deus ar blavechou an terkan, gwelet e vezont gant an ol. Bugale Gutenberg a zal gant spere d'an teknikou moula. Kinig a reont stalioù evit ar vugale hag ar evraz e kreiz ar mirdi a vir 3000 main treset. En ur c'hawal emañ Leila o prienti boued lipous. Pastez e rezo me, di ba oa nebet blavechou, be mo labour al hag em eus cheñchet de pem blasso bremañ, hag e labouran er four de Babel, di ba oe ur bloaz da vianna. Kouignou o tont deus ar bedol lavez kavet amañ, a bara gweltoaz, a zalr mod, pe bara pokapok, dagas gant ur war unan de stolioù led an ar pam. Plus juzeo. A gouspen, vraiment, et teud avez a ye mignonnet da re a zo labourad ar stalioù al. Tud disinvel a me fe ket betros sur a walar da geja ar vue pem desier. Un takat digor neuze, a ginnig skignadegou, sonadegou, hag a badennou drag show. Salut tit Manon penaos man kont. Mat an traoù ganin, ya. Bon, mat kenan, roued meus em gav dit er pam an avezout arrez a lerman. Ya vel just. Ya, don ar rezingal. Ya, Avechou. ober kentelioù yoga. A bep seurt. Ya, ever banne. Ah, matre. Irio kazetenerez evit meur a vedia evit a radio da genta, peini. Vid RCF. Vid RCF. Piou e chilawerien RCF. Tu da bep seurt, kenter war an oad. Ya. Me ya encore ket radio yuzo. Tu d'interesset gant sujedou don da la redez eus amzer de gozial deus ar sujet benag, war pa de nervez, un anter arvez. Ya. Nim ket Christine, estreget tit Christine zo chilaou. Matre. Peseurt doare abadenou avec kiniget ganit. Du abaden ve kiniget gant RCF e brezonek en zevenadurel, lenegez, c'hoariva, da lun a d'ar meurs buez. Buez an dud, buez ar bro, poltrejout, sujedou a keleier ar sujedou a vraiment e brezonek. Anneke reziez dit kavout danve a tut.
da Tersi? Non. Non. Casa sujet d'ouzo, peso diez et caout brezonegeren din kebe a terset meur a vich. Ah, ya, sais-tu. La bourrade d'Arésier évite Argelawen Brément, Argelawen Breton, et Brezoneg Bévich, d'Ostaga et un dibab de Zdabers. Gwen-moi gant breton, mais vite vraiment une de gaz sur postildin. Ya. Mathéo, une de visa case ténérés à escrire brezoneg. Sais-tu? Plus j'arradis? Ya. C'est au choix, la bourrade de brezoneg. Ben ja, pegertuz emaudive bar ze skipail neve, skipail spland, gevrediges a gaz d'aben en klaskou kazeteni don, pesort labour a rez ganto pe evito. Mais au bar skipail de scroet spland, mais au ayulvat, mais au der skolio, vite kinig spland, a guie vicher kazeteni, peu so mod vez en klasket die, a gendal un crogier de labour a ganto a vicher. De la rede mont bar skolio a zo displega penons evegret kazeteni don, kazeteni... Kazeteni drevraz a guie kazeteni dizar de la rede vez kouban vez payet gant an dut vel doar e Mediapart. D'Ostaga, teus betro da geja gant tut, pe d'ober un danve neus fromet pe tize da c'hanout kalz. Bevel just, bevej vez an laouen de gojale brezonek, mais da skwer zeus bet daouzen, Eliane Ansker nous a écrit de Léor var et les buez labour bas en friture Edouard Nenes. Ja. Nous qu'avait de brau ou avec kenta dei causa les brezonek aux radio. Ja. Agi Yann, c'est ne que en auguire. Ah ja, mais la combien? Yann zo ezel de alcoolique anonyme ag de ce causer de eglin vite collet gant ar boisson hag eus kavet fromus causal de A penons en eus asantet respond d'ar goulenou? Gant ar voez vez ket jonge de Ne ket an avezet, Martin? Non, zenier. Zenier? Yann an o boutine, Ja. a meus ket l'arret Morse. et en offant. Pesort d'Andvechou a blij dit plediganto? Pour kenter sujet du even naturel, kevredigezel de la rede sujet du var en écologie, sujet du sokial, stom. Ja. Et à boisonnek vel juste. Matri, a gouspen da labour, teus amzer d'ober sport, a rokomz di varben andraze e zeom d'ober un tamm-tro var Boutourul gant skipail roller derby Brest. Naver an ter, ur mecher danoz e sportvat pen ar streat. Pem sportourez var nugen a zo oc'henem doma gant o Boutourul. An derawidi a chelaou urzio o gourdon nerez e kreiz an dachen, pavez ar skipail Pupper Pain o trai trodro. Déjà, ur sport a zo digoret vid an nol, mais vid an nol vid gwir, quoi. Ne ket un doare da lavarou d'an traoù, mais ur sport digor tre eo. Pen kenta ar bloa bez eus tud no deus ket gret Botorul morse. Neus eret deski dija mont var Botorul, mont varog, mont var gilier, chinchtu, ret deski chomazao, koueza ie, e bez a dangerus, nag evit an den, nag evit a real, quoi. Setu tout d'andraze, atam, mais ret deski ie, mont var Botorul gant tud trodro, a roller derby ou sport skipail. Neus neket beza e unan gant Botorul, mais roari gant tudal. Neus krogenmus ar mont var gil e mad, mais mat pa deoret trei non ket barik, setu rededin plus trikal zoaz. Souezus e kresk ar sportourezet bodet gant ar sport se pevaruganin bremañ e roller derby Brest. Ar gourdon nerez, il est sans nous peine d'irolet, a zo pers deus ar skipail A, an vet tous teus étoiles. Krogadou a ra rese, evit an dirawidi reabred, reolenou niverus a zo da zeski. Laouen on da zicholoi sport neve, ane anavezen ket matre, pe gant ket anavezet tre roller derby. Hag fentus eo an dud zo sempatre, se zo dedenus tre bean dre skipail, ober hervez a real, penoz c'hoari, gantu de kichen, a touze deskiar an kalstrao hag e plijaradin. A plijou da ra deol an drosperet, degemerus, gwegelour, a queer.
Daoustagant, toi, klevet cause de roller derby déjà maintenant. Ja. Ja, trop tous bet à velet? Ja et roison. Ah, ja, c'est-tu. Nous étions n'est que roller derby à Rez, mais pole dance, petrae ar sportse. C'est pole dance et soznek a signifie dans ça trop de de Pole dance, nous Ja. est. Ja, mais ce qui est trop de gazelle des braisonek. Ja. Matré. Anze, c'est sport ou a becroué de gant danser rézé des clubs ou striptease. Ah, ja, ok. Ja. A deux des davezer sport doare fitness, ma peu son. Ja, ja, ja. Mui a dû de d'ober pole dance vite beza qui genet Qui gagne le mad. qui genet ja. A penaos teus di jolo ete ar sportse. Et bah très igouez ou salle pole dance studio pole dance et Neves d'Igoré des Brest. Ja. Puis l'air boisson. Ah c'est tu. La quai de mon haut. Vitlas Cobert. Ja. Bon, mais dawe kauder peul, nous évidemment bregi, peler et rezandraze. Bah du Mans, me prenez de N. Ah, ja. Ja. Nous eus peul et kreiz ar salons? Ja. Zenier. Évidemment bregi. Ja. Bon, ur sport digustum a war, petra e bedem zalc'h da vignonet pe da formil pateus lavar e deo e oas krog an ar sportse. Bah vas-y ou ezeke ou des arts sportés juste à voir. Ja. Bon. Tom bon. Un drap droche. Droche. Bel costume. Un peu à rendre. Bon. Agareal. Vraiment bon de goulet de mat mieux en dut avec quand on va former mieux de zo perrienier. Ah, ja, c'est-tu. Matré. Daoustagant eus tro d'ober sport choual. Il y a mon aron na grapat erzaliou de bars. Ja. Tro d'ober teus bet d'ober en diavez dija? Non. musket hag touret meus road var lene blemour de rapat. Ah, Ça va. nous e gwellor chomer salioù. Bah Carloan zeus me meustra zeus moyen d'ober veche brao d'ober. Ja, mais divisator. Ya. Mat. Pas dans mat, tu vois. Hag ur sportal c'hoaz? Ya yoga hag meus klaske d'ober yoga ener da la rede Yoga en ner. Peta ese? gant un danvé c'est esor ober yoga. Ah, ja, beza istribiliet te gise var Ya. Beza super. lien. Ja. C'est zo red beza cranfort en mode mais Ja. madeye vite beza souplerier. Nous e etre ar pole dance e red beza en ner, ar yoga en ner, Ja. krapat a zo ive en ner, Ja. met eus un drabena gant an moab pe gant ar fet beza un tammik douget. Ya dres du gouez. Matré. Truc arrivras, Manon, d'avez a deud da flapat gant ar pam ar mintinman, daoustag e chilaouez rap ur vech an amzer. Parce que menze. Parce que benze, an avez zo darez plus a foen. Il y avait juste. Matré. E ba, ad kavon telo neus e bremañ gant plus a foen justement. Asetumi et Kreiskier Brest, stret Jean Jaurès, en l'air souezus kenan, en devait la piscine, l'air disquez à dégoût, gant un arzour, en devait madamment, er bedabez zoken, en devait Georges Rousse, au berara livaduriou, souezus kenan, guir banmeo, à Gadrin, juste et kichen, zour poulnoyalkoz, et nous voit kavet arsrolad plus foen, évidemment, chez Balibreis, et vous cons de zrap, madantra au potret. Atat, hello. Bon, sais-tu, Cadvel Jolivet, à Gueltas Foulon, sais-tu pétrailler arsrolad plus foen. Plus a foen, Peter Strolad o une aventure à zo krogen nebet bloyou, déjà. Ja, et Dovil Triwer, me songe mal. Et Des roues, Ja. Astrolabe. Ja. des war Strolad bezo bet me un trochie e kreis, ne vidom, mais giz mon ija kroget davad di ba we tribloc agi. Ja, Sais-tu, mais on est Strolad hip-hop. et Brezonek. Et vrezonek, ben juste, ya. Appelez-nous au Pesgren à Naudegez au Tau. Nimzo anaveze des lycées, niwa mes lycées et lycée du Wankarais Et lycée du Wandia. et élevé de classe quoi, on m'a assemblé c'est et donc mes bruscadi de Gonner VH et on nous be pijadur force pegemen. J'espère qu'Advel, tu as ton kentor de ce bédar zonerezen Gounel. Et penkentan, krogedon de krogedwen de d'orkan a diskan Ja. barskol, Ja. barskolash.
Ja, sais-tu. Ak tomatom ou bet varent a rap. Ja, sais-tu. Petaz zo c'hoarvet. Petaz zo c'hoarvet. Petaz oet da dreuz nous on ket. Ba curious on bet da viskoa yeg on a bet sort stilou zoneres a Bligin. Ba nim om daou on eus brother kosor vidon. C'est-tu a reze a gilaoué au Bern rap pa oamni bihan. Petaz ar mareze oa Ayam, NTM. NTM, ya... Dans Noadze, Kentor, ya. Ya. Zé oa pez oa brudet, mais barguer me change in a chilaoué kalz dissident, Booba, enfin, lunatique, traumosé. La rumeur. La rumeur. LIM, enfin, beb ça. A te, goltaz, pera gout bet desachet gant ar zonerez rap, puis te zo ie barz ur strolad sonerez en gounel. Ya. Tek mao. Ya. Soit fez noz, ben ar film. Fez noz a vraiment e concert chou, ie, enfin, on a des goûts aussi, quoi. En meskach sonerez en gounel hag elektro. Ya, zegné, mais au baron de Vardo Kentor en électro, c'est tu. Mais au penozo composi, bah oui, même stra ne bet blave chaud, vraiment à Gantekma ou non ken ma une en composi, mais et ouais déjà en rae, on est scrogué de mossé, on dao, mais au Robert Kentor Vardro en instru, à Cavalou et au Rapi quoi, c'est tu. Pen Kentor ou à mossé. Moi c'est Benarfin vraiment ou de Cornaille. Ben vraiment et composé dans le trao Cavallo a composé vide astrolade mais au scrivant y est testez nous quoi. Avec Petra et en nous plus à foine de spère et tout. Les belles des amants. Les belles des amants. Bah Benarfin ni Bezobé au mare ni moué kassorien ba scolajou am dao pas ba même scolage. Mais wanke au chom ni blair quoi. Ne wano gusket ba khuzva gana scolagiti. Mais voilà moi ket ne blair da jom ne mon arène d'astronite il y a mignonné d'avec chou ba Roison avec chou ba Brest. Tout soit au chom gant astrolade mignonné d'ae ba plus en est. Ah ya. C'est tu mon Edo même croguet plus. C'est tu. C'est en terre en ando. Plus, foyen, sais-tu. Ouais, le Scarim, un temps dans du d'Aegin, un temps c'est tu daoué les élands du d'Aegin. Et Margot Latra et Chila Wenton de plus à foine et barz l'air Suezus, or poulonial, mais Ebdour, c'est une osée haquette. Les besonné du bit, chilawar espèce velaredit. Colarisda, ake, tristol pas venitrada, chonit. Les besonné du bit, chilawar espèce velaredit. Colarisda, ake, tristol pas venitrada, chonit. TZB en ordina et né par Fulster. Quand le déjà est morroise, Arsos en Ulster. Goulena rompeur et Liban et Gaza. Mais Guardier en armoire servige de Laza. Para, Huariou, Fent, Anis chômé d'Azel et Tabaveldin en Fentanil. Distro d'Avare à Gestapo. On y a glace colao, hey, Gestapo. Petrapo, T. Un bon aiguine vêchement, peur bon été, terravan aisé, chômé bzélé d'arpez à croire vézerbed, pas vézés dirac en télé, cudeno ident télés, chilou plus à fouen, kentor pèse romazo dans télés, donc est poupigou ken. Scarzé dans tous les. Armez aimant à jaillir la peine Christ. Arzigaretemo Ali, voudrez-nous gris. Il laisse casser le squeeze, et ça lui sera le fausse. Attrape pas une faille, tire à la baille Chris.
Les maisons les tout petit, la war espèce benaretit. Colareza, Akit, Restol pas Venitrada, Khoni. Les maisons les tout petit, la war espèce benaretit. Colareza, Akit, Restol pas Venitrada, Khoni. Waouh, ça s'appelait Flachaden, meus paket daig anor, Gouchemeno potret, agat kavedevo plus a foen et fin en abaden, gant ur zouezaden antolman. Gouchemeno potret, laridin, petra gont an istorze, aket. Aket... Aket ne ket ur zel gwal brao deus penoz e tro an trao, erbed. Ar gevredigez revraz. Gevredigez revraz, mais... Aliez e skrivon traoù tom du mosse, an testennouz o aliez un tom ne ket trist, mais enfin... Ya gant ur zel du, ben a fait. C'est du, ya. Mais en tontet, on peut skriver des buantre. Ils avaient dans nous en instru, ne bel deus amant, par strait de Jean Jaurès, il a garpojouz au deux dans ar memes deves, quoi, ne gurez, un énergiez, un tom banant un drabenaket, quoi, ya. Si tu sais, Gant petra te an awen evit skriva diouz noz, da vintin, Pemorota ou assemblée, Pépini de Zédu. Besoin d'au. Aliez et escrivait d'un temps Pépini de Zédu, et pas nem at kavon, mais là comme assemblée son testé nous, agaïve at skrive d'un temps en trao, et azasset vid ma glot fait, et ma y a fait var un thème benak, et aliez et douze nose. L'homme il y a un tom il y a un lus qui a blidium. Faut dire pendant des amarrés où il y a besoin maré ou un tom. Agar zoneres penaos e teuie. C'est au kentor da labour gweltas? Aliez mad e krogant me, gant un diaz dans le beta, a goudé et azason, en fait, je crois, on daou assemblés, mais d'aske on tombe vos clevet bemaik et capuchen, zo be ar piano ve clevet, zo be gret gant cavalou et goudé ar pez trop dro, zo be gret gant ligna. Matre, moutra ramad an trao vid ar strolat, puis voulez devoir aliez mad, et kalonad d'aske rekemper. Michance, ya. Hag c'huzovon damzonj e bro gembre ben nebet. Mon arim e bro gembre e miseven, ya, d'abord on droyat a drugare da gwelbroadel ar brezonek, nim na gounet da... Antolans daoulasso, déjà. C'est tu a drugare da zem gounet o nabaden ba tavouil, au festival ba Cardis. C'est tu on se divisait de mon cul des no pas de unig deves. Ya, non mais c'est. Agor meur a zon adek a drugare da Arlewens o Kembreo bretondes. Deus breiz. Deus breiz, c'est tu a drugare dei e classe comme mauzan bit chom e monde bit vid ur zon adek quoi. Kemen a gober. Ya. An e yomke don mon ie puis nimzo da o la comme en barget er actrice au Cana. Au Cana, ya. Mais bezeuzier Théophile, Rosic Plantex, Tom Igno Varazan. Ya. Dommage, manqué d'amour, puis un au chum, petit quichen. Juste quichen. Alors ça va dire quichen. A bezeuzier Yurika, un DJ vraiment gagnant, Vara Leuren, sais-tu? Qu'est-ce que gagnant, ma baoué mise Genver, quoi. Ya. A matri. Nebezenti force pegemen. Alors bajen neve, évidemment. Vraiment, mon nouveau da disquesieur Boestandiel, un tomic fromus et puis un relais des BD 1900 et à Pevargen en vidéo caméra frifurge. C'est long. Ar vrud o deus indian el stadou unan et en Amérique a re ar nadaie kaout bleu hier. Mais chiwes, l'eau neus be kollet o bouchik chouk, per c'hoaz o lipen vras, diwar glinven mechans, et amant in betouzet. Set umero klas bleu, da lakasevel ur varvousken pe ur berukien, dar baukeis indianese.
maar prend wat gewoon blauw daar, wie kast. Ja, ja. Was een blauw, niet gas was de Canada, de rennen schooien rudes. Wat een je blauw mine. Ja, ja, in doet ja. Wie daar, weet je het, en nu Canada in Bentou zit. Ja. En dan in die droog van, weet je het, was een harde daar blauw en toeteren, en die blijft naar Milo. Mila? Ja. Ah ja. Ah ja, model dat ding pay of iets. Ah ja, maar je draagt op blauw zuur en komt legal. Wie we daar blauw, maar niet hem blauw. Bon, als is maar keer is. Niet hem blauw, niet blauw, maar prend mon kans van die van draag. Nee, que zelf is ik weet, wie de. Ja. Wie dat daar goed doen. Ja. Juste un temps bien. Temps bien quoi, mais juste 30 temps moi quoi, clac ça y est. Ja, ben niet content. Oui, ja, rabadori. Non, pas trop rien, pas un centimètre quoi. Ja, ça y est. Ja, was hier de Canada, dus... Maar nee, we hebben ook gereden. Ja, was hem was. Ja. Bon, maar twee was kwam. Ja. Bon, dus de Zul, zal ik het dan de machine caméra schriftelijk, je weet. Ah, was er niet? Ja. Ah, maar ja, dat. Ja, ben droog zijn we. Maar weet je dat met nou? Camera. Neemt je terug naar blauw weer dan. Ik heb het naar blauw niet. Neemt je terug naar blauw weer dan. Die kan ook een portret. Vind just Nikita? Ja, precies. Puis de lavar Dominique Jolivet, on se goulait au dada dans un blanc passé, tu vois. Ja. Mais au Bern Tut et au bidou dada puis et au Brudenmad et de Tristolar Sturm vidar brezonné à Braise, où se peine 1000 adultes. Ja, from Istre, ouais. Ja. Surwar est fier de zar pezaret, Ares puis Canan et brezonné à Zoposus Surwar. Ja, Golor Canan gedrei vleu. Mais qu'est faus. Ja, don a réalisé dar zon a dego, nenez, enfin, pligé doigt, tout pesvegre des brezonné, quoi. Ja. Pas mes au bezavet barguer, ouais, tout de pladenou, vige zavet, ou à EV, pe Bernest Tanguy, pe Nolan Corbel, ou à tout dar pladenouze, ou à... Ja, de la réalité de sonerez a vraiment, mais des brezonné. Ja, vitomé, be à tout... Ke poelek, mais vechou vetu de roulen gavit ket diskizor, pe rap, pe trao e brezonek, mais... Bah non. Mais à tout gwele d'arzorien au hors, c'est tu. Mais juste. Agados tangan em bilit de leur strola de Ntomix Tourmer. Barzar Pozio, ve komze de Sturm vidar brezonek, vid Braise, vid Naonet. Bah, qu'est-ce que c'est? Non. Mais on a live et un borné d'un temps, mais mestra et non testé nous, ben film, si tu comprenais de V, bezo 2 heures Storm, ya, mais n'est que l'arrêt, splan, asclair, et moi, Stormer. Puis bezo hors strola de rap, Ebro et Verzon, Nikap, azo Brudenmad, arrezé de Sturm et Davad, ali a renard qu'on juste avant d'un film, Nikap, azo Digredus. Golé on rasé zo un temps mig Awen a rodior ar strola zé, bizarre. Ja, bah, juste, mais pas velar on eus ket c'hoant tremen komz nemet deus politikerez, mais pas même digaré da lakat varvel ar brezonek pe Braise pe komz a romie deus pez ar c'hoarvez e Palestina pe Iverzon da skwer e c'helom or, mais c'hoant on eus komz deus... Deus a bep sortrao, ja. A gizion deiz, il a bourré gant ur style produit, pa ker prod. On raisonne les flammes. Mais il y a dit bah oui à blanc passé de Benfield mais goudé en an à ils ont des croquettes de la boîte ganto cuir vide à peso produit un album à goudé hier a fait de trait quoi enfin qu'à vous de savoir booking vel ma vel arrêté juste à voir Pegoul c'est tout mis en Bladen Neve en Bladen Gentaz ok. Ja, bazen ils ont pas eu un bon en EP fiscal en dafar Lodendao var internet qui da gelao da gelao vel juste ja. Hag evit an disk a ramzer. Ok. Pep traz eus skrivet? Pep skrivet. C'han eus zo skrivet dija presté? Magno lot vrasan, ya, zo prest. Traoù da azasad. Mais a lot vrasan zo amañ. Vid la an draoù ye gant pakar prod pez oa dedenus e labelioù a ravardro zon erez e Braise, quoi. Be oa be Rapsoldia, pe traoù e Franki seye da labourat da l'arpez an eus c'hoant, quoi. Labourat d'Hervro. Labourat d'Hervro, ya. Bon, ma matré, merci Brasier. Trugarek. Agat kavet devor et fin dans la baden.
gant ur ganourez garlon mar plij. On arrive au plijus. Abremañ, voit kavet goulvena, gant piou, suspense. Salut tes petits maîtres, maintenant on compte. Matré a gagné goulvena. Mon aramat, trigaré, et ma cham est très Brest à Metz, nous avons notre chance qu'au d'arrenou dirio évite flapa d'un tamic, pessor Michel Ariz. Medicineres ole kon, hag elaboran anteromzer en toulbar, hag eran un tamm erlerria de nous ekir modal. Matré, et mon toulbar pontani ou ae toulbar cause Brest adradion, galé ou azobé des Brestier, perag ou dedenet gant ar betse. Ben ar fin on bede sachet a ba we pelzo gant an dud distolet gant ar gevredigez, a pa oant studiere se Brest meus bet tro da zizolei aluzenerez an toulbar, pe grond kristen hag eien neuze da lida ofern gant ar prizonidi enno, hag un spujet din kalz, divezator meus gant ur stage medicinerez enno, memez l'air toulbar Brest, memez stud, met kalz donor ebet an traoù d'an zonj, dre chiko ar sekret medicinel, e gret an dud komz deus o bue, hag emus dizolet ken kriz ebet o vugalea chalies. Evident d'ar droasa aneo, gant keren o deus skoet gante, o deus gwalet aneo avechou, o deus dilezet aneo agal. Setu meus komprenet marteze, oket torfet dourien in, me da genta in bet bugale o c'houzanv din dan ur gevredigez a losk tud yaouan da veva seur trao quoi. A setu meus sonjet e oant plijet gant ar fet labourat gant an dudze da la rede en toulbar pegur e moar pal da micher. A setu abaoe labourant gant meus dam zonj tri bloa e toulbar Brest hag ur bloa on e toulbar mes neuze e reter bochal. Deus ket bet daon, gwech ebet? Ket kalz nan gurer a aon deus un doare naturel, me ben ar fin ni evel medicinet a zo un tamm ni zo aze evit ober var dro an dud, bez eus ar sekret just a war. Non ket aze evit barna aneo, setu tremen ar amad. Ya, pegot eus betro, eskem kalzi ganto? Ya. Hag an dud a labour eno ie? Ya. Neuze en toulbar just evit la red un tammik, da skeur e Brest ez eus daouc'han an terkant plas sanset, hag ez eus pevarc'han den toulbarret, neuze kalz, bez eus diwalerian ober var dro, ozro, hag modal ez eus tud o labourat kavar social hag ar justice, a reze a zo da skouer kuzulerien bar kenempra, egale conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, setu. Hag bezo ivetou da chaîne médicinelle, setu gant médicinet, clandourien, psychologourien, psychiatret, addictologourien, dentourien ive, enfin strolat braz eo quoi, hag elabourant assemblez, assez zo madaor, enfin megav gelet komz assemblez du verben toutes. Ya evel just ya. Ar kenderel gant ar goz gimet e moarc'hant diskozit un tamm deus ur film an vet brezhoneg en toulbar, salom. Digour dan vo ozel dreilai, jonj matrach la toyanek de jikanion, met bekehen meska bugel dain bichikou amos en son set. Vi ar cheu irzin, meska d'habitude, a bebam nebeu et mosa, devant de nos fermes, nekedam o fervant deus no ferm, met gav la hins an deus ne ket gez a real. No ferm zo on okazin dort vel ar person, vel tut a zo prest jikar, chikoar gaus pert, hag benteun dro, jonj la basaye, passé der mitten, het a gwell a zinzo, van ka program a hontel zapes randut bamez, an hubes prist de gousad. Modal ben mor bamez, houila doustadik, non que prest non kutan, an me a hontel, an la het a gwell maillon mez, poche moutru gila, nan eket drog bet. Ar pezon eus gwelet a he a oa bloavez daouvil, daoustagan eus a religion ur plas irioande en toulbar c'hoaz. Ya d'am zonj, peguer an toulbar a lerm o deus tro ar prizonidi hag amzer da gaout goulennoù don divar ben o bue hag setu e tro an ebetud moarfet war zu ar religion
ouspendaze eus kalz a musulmanet den tulbar, hag vezon e etud hag omz ez deus o feiz. Hag ouspendaze eo en aluzenerien aotre davont da velet an dud en o lochou. Ar enemeto eo ar c'hell mont deus an doare emren e beza gant un diwaler bepre da gal. Assez zo prezus a war evit an dud bachet. Hag ur plas evit ar brezonek? Et bah, un temps mic, evel mon eus belet laser, vechon amzer, zeus brezonek gerien en tulbar, me meus bet ur lanviad un debenak, goulenevez ganto doust pesariez a c'hell ur komz, hag en eus adin brezonek, setuie me brezonek goude, hag damzan j'ai kaver a liom, e oa braoutre, pe gur un dra don a war, hag a douch an dud, quoi. Ah, c'est trop d'ave vendre, eh? Ya. Mat kenan. Labouret eus kalz gimet var ar butun en tulbar, petra neus laket ar c'hanout da labourat var an dan vese. Eh ben, evit en dezen e medicinerez, nous a c'hoant ober un dra varon tulbar, hag eo bet kiniget din en sujet ze, setu meus... Drezig wez un tammik neus. Ya. Penaos teus labouret? Ur studiaden meus gret du loden, an igenta ou un tamm diskriva implij ar butun en tulbar. Setu da skwer e brez, neus pevar dregant a pevar ugen a dud o vutuni, padal neus nemet pem dregant var nugen bo blanc. Neus e kalz muor. Ah ya. Hag an el loden a oa un tamm ober komz gant an dud evit an dud o deus bevet ar miz divutun avez kiniget en tulbar, evit gwelet penaos e c'hellem lakad ar raktrez da vont barok, hag al. Da lavarede an dud a eru en tulbar a zo paket dija? Ya, kalz dud a zo paket. Evit an darn vrasa neo, evit un c'hoaz muor en tulbar pegur eo irtre an amzer hag in ankeniet tre. Hag evit loden e evit un nebetor pegur o deus no deus ket kemese a c'hant. Met ez e kavout butun en tulbar, deus plec'h Ya, ar butun ar c'heller prena, evel ma c'heller prena boued hag preadra d'an moalri da skwer. Ya. Bez eus ivet kalz butun drôle. Hag ze zo mez lezen met gouz anvet gant an tulbar pegur e chikour da gaout ur peur social. Setu ez eus kalz hag a eru en tulbar gant ar familloù. Diwalerien ive, ar ur sort kenvers evit gounid un tamm muor ar c'hant e fin ar miz. A bez eus dronou ive a kase evel antipost, quoi. Neus e peseurt a dictadurioù a gaver ar muiañ en toul? Ar butun. Ar butun. Ar butun drôle hag an alcool, ze a lak an dud da vont en toulbar alies. Gant ar c'henwers mez lezen pe gant pegur e kemeron a goude eton da vez a feulz. A bez eus ive kudennoù gant ar cocaïne hag an héroïne. A chikouret de vezon? Ya, gelout a reont gwelet medicinet just a war ar sujidigezioù. Neus a ductologourien evit chikoranio mod eus ron. Evel en diavez eo, un ent ir eo, eler mavez paouezet ad kroget. En toulbar eo poezus kroui a liom gant an dud, hag ar pe poezusa eo e kendal c'hfen da velet ar mezek pa vin diobet hag egin eker, quoi. Met ez eus reolennoù da euliam e mestra? Ker verze, nira gant ar pez a c'hell ober pe ar pez o deus ran ober an dud, quoi. Ya. Matri. E mi zebrel tremenet ez eus bet ur manifestadek gant an dud a labour en toulbar, selom dustu e pelec'h e oa an dalc'h. Dibaoe un eger ema medicine da klandurien toulbar Brest o manifesti diraganti. Leun chouk eo emañ. Diou vech miura dud e var a zo, vid an niver a blasou be krouet da la redeo daour an anterkan. Aba l'amour d'ar boblanz restant e ya da val an doare d'ober var dro an dud bahet eme ar manifesterien begalvet gant ar syndikajou sud a CGT. Da skouer, e rang sanse d'ur prizoniad be a gwelet gant ur medicine pa eru en toul din dan eiz ur vez a daougen. Icho e rang hemmo gatoz ur zun. Kreski rave a risklou d'ave ataget vi ar skipail la labour e an o hospital CHU Brest, da la redeo daou vedicine an aourlandur vet an toulbarman. Evel an diwalerien prison e fel da remman gelet labour ad n'un doare dereat ase eder vid mad ar evarchet. C'est une hieru e diabars ar gapusinet bremañ, gimet petra e da zelte var stad an touloubar. Vezon l'arfen eo en ur stad fall, me stad ma ze be c'hontet gant ar gouarnamant eo. A ze an tier bar l'arfen ar pez vez an vet egalek maison d'arrêt, l'air ma vez laket an dud o deus gret torfedou bihan pe torfedou braz o c'hortoz be a barnet. E no ez eus kan anterkant dregant a dud be pred o vevar. E brez meus laret pevarc'han evit daourc'han anterkant plas. Padal neus nemet labourerien evit daourc'han anterkant den, quoi. Setu an diwalerien neus ket daouar aneo, setu eus feulster en toulbar ne ket neus ket reassurentez. E qu'envers labourerien social hag ar justice
in beuzet din an armelestra durez, no deus ket amzer da chikou rendu gant o rak tresou, hag e kenver ar c'hanom labourerien ar yechet, e ne rom nemet mera an traoù malus, me ne rom ket a war a ziarben prévention da skouer. Da la rede ez eus feulster, hervezout a blamour d'Andrazet dreistol. Ya, en o zouez, evel just an dud barret a zo tud, a zo feulsor l'arfen eget ar geiden, et trezo un feul zive, alies evez gwelet tud pegur un begloazet, pegur deus kouet an eil var egile, pe deus trochet o c'hoc'hen, pe sartra oa gonneus da gruiad aneo endro. C'est une eus feulster, med bez eus c'hoaz muor, hag a labourerien en em zanton ket kemese et surentez, ya. Ya, just, ya. Gérald Darmanin a zo irio ministre ar justice hag en eus lavaret e oa echu gant an obererezioù ludik deus petra ma o komz. Ya, ben ar fin se zo ur skouers plan hervezon deus politikerez brouchal a lak meur a bouez var ar fet punigena an dud, kastiza an dud, e ket klask kenem pra aneo, reinsera aneo, gevredigez, hag an eus ron, me grev, lemel pep denelez d'an dud, dija eo an dud barret a dremen dio arvez var nugen drezevez en o lochou, da zao pe da drig an ar fatalasen var a leur pa zindre, eus e 9 metrat karez. Mon ar an mez diover drezevez evit ar bourmenaden. A re chansusa o deus ar gwir da labourat, pe da vont d'ar skol, pe da ober stumadurioù, med modal e chomont bepred barret en o lochou, quoi. Hag bezeus an ebet a ouzadurioù, a zeu d'ober trawal. Pe viché nous on ket kana, pe sonerez, pe tresa, pe mewar. Hag an eus ron arzaze, quoi. Pegur zeus tud pa glevon koz ez eus se en toulbar, o deus ron ne gant prenon ket, quoi. Padal e vez ar ski an chou, a brou, ne ket tamm evet efedus ar rastiz, a enep ar fet ma tistrofe an dud en toulbar. Das ker aze a oe pemzek vloa, eo tost lieskemented an niver a dud barret, padal ez eus pevar dregan a ganterkan a dud diobet, a vo kaset en toulbar endro en tribla auton. Neus eo vel man e gompren feke penaos e an trao endro. Non, setu. Hag padal zeus traoù a ya vardro a zo efidus, e kenver ar barn pe larom traoù al evit ma jomfe a za an dud gant an torfedou, evit komz eus un dra da skouer avez diorret un tammig biantou de brochal eo ar justice atsao, egalek justice restaurative. Bez eus bet ar film braoutre di varben ar sujet an vet je verrai toujours vos visages. Aze a ziskouez deus an doare efedus penaos e c'heller labourat gant an torfetourien. Bez eus diskoul mou. Ya, setu. Koustara ker, koustara amzer, met ben ar fin e kalz efedus or. Das taka out be merket gant un dra benag en toulbar a baoe mazout o labourat eno. E ya, l'ar fen daouz d'ar pez kriz emañ o tisplega aze. E kavan eo bemde al labour eno, farsus a war, l'ar fen. Ah, celle-là. Ya, an dud ar prezonidi a zo tud frank a war eeun, hag e laron ar pez a zonjont, quoi, hag a vecho e souezus, setu evestremenet amzer vra ou ive o labourat eno. Kontar eon istorioù fentus? Da skouer unan, pa oan o vont da gerc'had an den da vont ganin e bizit. Unan o seledouzin evelse, o laret, nan avezan kenyan, quoi. O laret, c'hwera evel don, non? Si tu comprends ket, e mor o c'hober evel don, hag an oa ur pezmel ar bron unan velse, quoi, didoul, hag e oa laret din moaze evel tan, quoi, si tu... Voilà, sous deux passeports assemblés. Bah, ya, si tu veux. Trugar evraz gimet da vezadeu da flapat gant inirio, dedenus kenan e oa. E membre du sur vont da kavou de rékipe neve gant atachef. Ata begouli poussa begoulichus distro tangi e avo gwelet du stuer gegin. A degaset meuze an aozen un tom ispiciel ar morgaz. Atachef, madrajeu? Fiscal, la ganez. Ya, matre, ur peziskiz ebe d'ar morgaz a viskoaz. Eus vile David Jules Verne, hag estren doaridi lodal irio an deiz. Lodal c'hoaz a lavar e vo a reman e pen ar jeu en un toulet mil vejo. Voket deman. Daouz ma zo baregechou digre d'ab gato. Ya. Muor mia a vorgaz e da gaver e breiz peso, ne gav kedin eve fe
rééquipé en gounel et B3. Guire, blamdazé, mon vond da fardanao, doit régalician mot tapas, ma peusran. Oh, bezon metre kelti et tu dou. Morgaz mod Galicia, Petra aya en da rééquipé tangi. Morgaz, vel juste, prenet frisk a laket degervez scorneres. Patates, paprika mogedet, piment espelet, olen, chalotes, bouquet de louzou, a péricile de laket varnacier de fin. Matre. Dagent a pen, yonel laket dour de virville. Matre. War l'air vo trochet chalotes da laket barz, agar bouquet de louzou. Hop. Dispar. Ah, sais-tu vraiment et vos soubet armorgas tergwish vid ma tarfe et grochen pas vos pois. Un dao tri. Un dao tri. Et pas terre lenne. Sais-tu un dao tri. Ah, sais-tu vraiment vos laquettes d'aboisa. Pas de norvezan terpe et diouerves. Tregond minuten dre gilo. Matre. Bien entend, rede poisfe minute. Matre. Bon, tu doutes, tenez des bédas, morgaz d'Iwarandour, Petra Vogret, Tanguy vraiment. Pois ar patates barzandour. Ah, profitant, Tomik. Ah, vraiment, vos troré d'armorgas. Kroget vo dindan an daoulagad, gwelet ve an daoulagadae, ve troré d'arpen a laket an daoulagad. Dran toulae, hop, rede poesa a setu arbek. Da boubelenie. Sais-tu vraiment ma yéné de Petra? Et vos kinklet dans l'assiette de tapas. Matre, d'ostegiren en rayon d'orn dit. Vel juste, trocha du patates harine a te à la coneo bars en assiette brao. Brao, de la rede. Un tambi qui peut plaire. Un tambi qui peut plaire. Aiguissé, la compte. Goût des Agaï, vos gré trocha douillé. Trocha dou heure centimètre à peu près. Agaï et memestra, je studie de la cadvachore. Ah ouais. Kalzig mossé. Ah, ici. Ah ya. Ben affin, vos brao. Laket dolen d'agenta, et peut plaire. Bune à bune. Paprika mogedet. Matre. Pe pimenton de la vera. Piment espelet. Plichra kalstin piment espelet. A vraiment un takenad eul olives. A péricile marplich y'en erl. Évide chui. Évide chui. Ya tant vet vo. Ah. Ouais. Tu donnes isoprest, il va passer au père potéo. Monde à bourmen. Danose. Et va bandic. Telo, mais en même temps, triste, pegere chu troya de balibreis et brist. Une rescue bilou, goulouena, distrayarim, ar zizunaze, et vi mettre en Orient, à Pondi, coste baout. Ah, vraiment, et tistron, mettez la piscine. Il y a à Djordachoud, au Bérenou, Georges Rousse, à zo disquezedeno, betek miseven, à gant disquezedexe, à zon vet intersection, urgur, bam! Tu fais chila wenton, gant plus à fois, n'endro marquis. Il y a meganor zouezaden, goulouena, figure au despelé d'ar gant res garland, ganto, c'est une zé, un ton, en vet, capuchen. Capuchen, canard zinoton, beaucoup de trousse, kenavo! C'est vers la guévole litra, cuiscar slip à gueule l'icra, mais des vaudites, des bénac, c'est vers la brette qu'on est béna, qu'à vous de lusque, qu'à vous de nurs, des routes armes à vous coller en a, qui est ganit, m'empêche hostile, ganit, avec joué un duer à style, c'est du pénos, trémène, on travaille même, pénard, bédabé, ça trèfle, très petit, j'avais fait, mais noir, le nijal.
Ron y va en les dans les d'autres émènes, et Magno Helion avait. Pirak pus Ron échange veillard sur NTZ ou on a le Ron pus deux undas en albichom comme pesa en apaisé. Neke d'arvé moi choisi, chom de barguer y croisé, chouchou ne pas mazred, qui n'hésite des nues bus en busé, des espèces stéréo vitrégé, payadra d'ave en euguetré, à peine ou triste au vallée, près des valets randallés. Le blerme de vent, le blerme de vent. La belle herbe de vent, la belle herbe de vent. La cadarande va rapuchen, buntet quand on avait les lions de vaet. La cadarande va rapuchen, buntet quand on avait les lions de vaet. Chum, on jouer croisit, Andrazina land kid, mit en va vrai kerema on a taouni j'allais bars en noir. La cadarande va rapuchen, et donc ce qui se voit dans vos croisades et nous force à badrem, buntet quand on avait les lions de vaet.